Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. At manibo dito'y Nemars Studio at tuy man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya natuy manan di kasin nyo ngayong yung Ruiz. Nga umay manan mang tedbiag ti may nga pakasaritaan nga ti parikot na ang ati udin agad at parikot na nga intayo balakadan. Ti problem of the day ni Loida iti Lawag City nga ina pinauluan iti agasawa nga adik. What? Hindi nga ro din, denggan di pa nakaibasa, kin pa nakaidrama, tinapadayawan na surat nga may kanbiag itang malem, ti problem of the day ni Loida iti Lawag City, nga napauluan iti agasawa nga adik. Anya nga tat pakaadikan dati kito. Sagudahan nga ro ti surat ni Pagayam a Loida. Dear Cousin, sagbay man ngin binsa-binsaen ti pakasaritaak nang runa iti agdama nga parikot ko nga pagkidkid dawak iti balakad kada kayo. Kablaawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Nemars Studio kasinyong. Kasama tayo nakablawak digiti padak nga agbibuya ken kanayon nga mang subsubaybay iti programam nga pudno unay nga pakapidutan ti adal ken makaipaay ti liwliwa nang runa no adda ti problema nga mapaspasaran iti biyag. Gagangay laeng met nga maaddaan iti problema dagiti agasawa ako nada kasinyong. Ngem no kaanupay nga addan tallo nga anak mi keni Waldo isupay ti idadateng tinakana problema mi nga agasawa. Sipod idinagasawa kami kay ni Waldo kasinyong agtagibalayak laengen sa anakon nga nangged wenno nagtrabaho taim pamaysakon tinangaywan tinangawawir dagiti tallo nga anak mi nga nagsasarnuda nga naipasngay. Kasi na po Diyos makaanay mo't ti matmatgedan ti asawak tadabukod na nga talyer. Tanalay ngamin nga agtarimaan iti luglugan ti asawak nga ni Waldo kasinyong. Addan nakem dagiti talong anak mi edita medyo maboring akmeten nga daakla iti unig ti balay mi. Natunggal sumrek iti pagadalan dagiti anak ko, anak mi. Sisyaklaang ti mabati iti balay. Ket gagangay laeng ano maboring ak. Rumwarak. Inak makiistorya iti kaaruba. Saan ka di? Alangan mo't ngagpupupo haklatan iti balay mi. Inak mo't makihalubi, pulapol iti sabali nga tao atap no ti kastagat sa anak bet nga agbaling nga sa anak ag mauyong nga ag may salatan iti balay mi sa anak bet nga mahilig nga agbuya iti TV tama ka umamat dagiti may papabuya di ta TV ken sigud nga sa anak nga mahilig iti gadget kasinyong taidi ket adda cellphone ko ngem dati keypad laeng. Napiala adda pagtawagak kadagiti anak ko ken ti asawak napiala adda pagtawagan da kanyak napiala nga adda pangteksak kadakwada isu nga awan ti amok nga sabali nga pangiliwliwagak iti tuok ko wenno bordam no diti
rumor iti balay mi. Nga mapan makisarsarita kadagiti padak nga housewife. Kadagiti padak nga iba't bati dagiti asawa da nga mapan agtrabaho. Kat dito'y nga nang rugiti parikot mi iti asawa kasin yung tayo ti may sangal daw naganasak ti nakinistorya kadagiti padak nga babae nga kaaruba mi. Kat nalipatak nga rabi igayam man. Kat sa anak pa igayam nga nakaluto iti pangrabyan mi. Kasto man nga rod arugyak ti amin kasinyong. Ada akong lakay. Unay kamutten, Loida. Anya ti oras ti amumon? Ha? Pasensya ka lakay. Wen, rabiin. Gat, api ka kita ka lang nga nagawid. Ay na, naimasak ti nakinistorya di takaruba. Gat, di mo lang napanunot nga di ka pa nakaluto. Ala, ustunan. Ala, sorry Ay nakagluto nga rudan sa anak na tangoong tanin Saanan? Hanya? Nakaluto akon. Kasano? Nabanduga kasi magpad nga gapo di talyer. Makita ka awang pa iti naluto. Isong asyak pala ti naglutluto. Alas to na nga ro din asorin Anya nga min ayat nakaibaybayagam di tarwar. Naganasak lang takin istorya ka damare. Sino nga mare manen? Ay nasaan nga nasisita na ita. Di ka man marites dito yung lugar tayon. Di ka nga kaskasta makatagari ka, makamangigda ka. Kadagpay sumat. Di kita kiti kanay mo katungtungtong kay si istorya. Kit ni man lamaring tesi. Kit isu. Napeklan nga maritas dito nga maring tesi. Ay naabo ayan na aringan kakingkuanan. Si kamat lakay. Abos tayo sulat liwliwak. Ano nga liwliwak? Liwliwak ka dito pag-iistoryaan nyo tibiyag ti sapali nga tao. Ay nakita pag-iistoryaan mi lang mati mapaspasama kiti lugar tayo. Iti aglawlaw tayo. Kahit di mo nga pakadadayo lang tibiyag ti padayo nga tao dayta. Anya ko mati, araramidin mi nga mati. Madi nga talaga araramidin nyo. Ay nakit di kita matlaing pudpud no nga mapaspasamak ti pag-istoryaan mi. Nga ta. Gapo ti imbagan ni Maring Tesig, hindi kita dumang padang mamarites. Mamatmati ka maten. Ay nakit nagpepeso mo ti ibaga. Kat, anya tinasagap mo nga balita. Anya man, di nagmamaritesan nyo. Kat, daytay pa nagsikog ni ana. Asin no? Ti apo ko ni Nana Rosie. Anya? Sino nga buko na? Ni Paula. Kitapi ko mo nagsikog at masawa na. Kiti problema kat saan mat nga ti asawa na tinakasikog king kwa na. Oy, siga Loida. Saan ka agsasaot ti kasta? Anya? Saan ka agiwarwaras ti kasta nga damag no di mo awang mo ti pambanagnig mo? Ay napod no ti bagbagak lakay. Isu ti damag. Isu ti imbagada. Isu nga rod nga di ka mawatmati no anyaman ti bagbagada kita pada mamarites. Pakisagsag makam deta. Mga git no kaswanda ka. Ay naapo ay pepeso di bagbagak. Ay unay kan. Mala. Kamanganan. Kitapi ko mga ungtan na ka, mare. Jackman nga rot amo, maring Mari. Abus tayo sulaang tililiwak mo. Alangan ba't nagpupupo kaklat tayo balay min. Umay ka ba't makinistorya kada kami Kan maditi magana nga. Parpartuat tayo ti sarita kas dyan. Supay Idin tong agpipay sumad, digiti padamag tayo. Di na amin maawatan. At least isuna. Adati trabaho na. Adati aramidin na ngagmalmalim. Adati kasarsarita na. Igitalyer na. Dinto nga siya. Agpupupo kakla dyan balay. Iwan amare, umay ka makinistorya dito. Itado pa iti maamuam, maipapan iti aglawlaw tayo. Ang runa ka, dagita, kaaruba tayo nga, sarampiting Bakit ang dalang aron din? Uwan nga ron. Ay na, Jack man mo, tadi maawatan ti asawa. Anya ko mga roti ubrak di balay. Wan, mare, umay kalata dito, bebe ang ngongtan na ka. Ay, katsi ka, mare, di nakakading ongtan ti asawa. Anya nga saan? Kanayon mi nga pagapaan, ti iruwar ko,
Kanayo na ka no maki istorya ka dagiti padak nga marites. Kadawa matidagas nga raramidin tayo saan ka di? Uwin nga rod mare. No kasta. Sa ala nga da kami kiniwaldo ti agap apa. Maipapan ka dito panagtutumpong tayo nga babae. Kaya saan lang pati siya. Pati ni Maring Lisa. Agap apa damot nga agasawa. Takasano. Maimasan tayo mo kami tag-istorya no kwa. Kat malipatan tayo mo tinti agawid. Malipatan tayo mo tinti agluto iti pangrabihan. Uwin nga rin mare. Angin, saan to nga maulit dahi dyan? Agpay sumati ko na ti asawa. Rumbeng na laing nga una ko mati trabaho di balay. Kat, iso nga sinapsapak ti may dito yun. No, masapa tayo nga makapag-istorya. Ay, kumusta gayam? Napaniknikan yun nga. Sa bali nga talaga ti aman deti sikog ni Paula. Uy, ay na 100%. Ay na siyak tupay. Tadete reliable source ko, maring nga Loida. Kat saan nga agsauday jay, no saan nga pudpud no. Talaga? Ala, imubingan mo tayo. Kat pa imalalat ta kiniinang na, ni apong nang Rosie, nga silepet. Isupay ay na. Tawid-tawid mo't gayam data kinasarampiting, kinaselepet, ay amare. Wan amare. Kunam tupay. Lakay. Masursuron ka kadipay lakanyak aging kaita. Ay na, sanak man pagun yan. Makaturog akon, Lloyda. Sorry nasapak mo't nga nagawit itay. Nakaluto akmo't iti pangrabyan tayo. Wen, nga madi deta raramidin nyo. Anya man nga madi. Dita, kanayon kalata nga mapanditan. Kanayon da nga ibaga nga marites ka. Marites si asawak. Sinorti di masuron? Ha? Asinot may ibagbaga nga maritesak. Nagado. Saan lang nga di kita kaaruba tayo? Pati di kita anak ta. Anya? Wen. Apay di mamo. Ure di kita anak ta. Mababain da. Taadot mga ibagbaga kadakwada nga marites ti inada. Kit apay. Kiber aded malang. Anya? Kit awan mo ti mating raramidin. Awan mo ti saan nga pudno nga iwarwaras mi nga damag. Kit amin mga pagsasarita amin kit pudno. Ay ure pa'y Ay sakit detan. Naadik kan sa nga talagan. Ta ikalintigan pa'y detang madi nga aramid yaw. Anya? Uy, Waldo, arakupin ka nga. Tala ka. Makaturog ako, tsak makaturog na damang ararakop ka niya. Saan ka madakasta idi? Basta. Naimutan. Di ka gayam lakay. Saan ka nagpapauyon Diyak kahit nga masursuron ka kanya. Diyak kahit nga ungtan na. No di mo kahit nga ungtan ka. Sa amor aramiden, di kiti diyak kayat. Kasano? Uri no adag detalyer. Ibagada. Nga marites ka kano. Anya? Kasanumot kami. Kanayo na ka maboring. Agtakla dito balay. Ikadagadot maubra dita. Agdalos ka Ulo saan? Agbuya ka ta TV. Makauma mo di kiti mabuy-buya di ta TV. Kinumal pasak mo tagdalos. Aw mo ti obrakon. Di maturog ka. Kat sa anak mo na makaturog no kwa. Ganun na. Tanaadik kan nga mapan makimarmarites. Di ta tibagam. Lakay. Diyak kahit nga kastoy ta. Nga niya. Nga agap-apat Nga agong ungit ka akanayon. Egit no di mo kayat, isardeng mo deta raramidem. Met ka lang awagan na kat marites. Awan mo't nga rin ti amo karamidig dito. Si kaano, no niya, no yung katangan, nakiti cellphone ko nga touchscreen. Tap na mabalinak nga, games, ano niya, mabalin nga daw, bra. Kaano pa nga nag-cellphone ka iti touchscreen. Kit mabalin ko mga sursuruan.
Adang touchscreen ni Maring Mari. Agpasuro ato king kuana na. Maring Mari manen. Madang kat cellphone. Taing ka makimarites. Naklagpasuro. Tiga di baga magad. Dita cellphone kaya kagbiminarites. Saan la ka? Ang kakumagog-ungutan. Promise. No laki di gatangan nak iti cellphone ko nga touchscreen. Already tuyak la balay no kwan. At least sa dabubra. Siguradum lang Ngano igatangan ka iti touchscreen nga cellphone. Agtalinaed ka dito balay. Saan ka nga mapan makikaaruba ka dagita marites? Sakla mapan no inak gumatang dita store no. Ada mapan ko ada sa pulak na rumbing na lang Di mo tultuladan dagiti awan maubra na mapan makisistorya. Dita ka aruba nga biyag ti padada nga tao ti pag-istoryaan da. Hindi ko mabibiyagan ti bukod da biyag. Tapos saan da nga bibiyagan ti biyag ti sabali. Nga ro. Saan ka rin kag-uutin? Andiyak kahit ti kasto. Nga kanayin tagap-apa. Madlaw pa di kita anaktan. Sige. Lagi di may karim. Nagtalinaid ka la dito balay. Igatangan ka iti touchscreen nga cellphone mo. Agyaman naglakay. Promise. Promise. Dito yak la balay no ko nga cellphone. Anya ti kayat mo nga sawan mare. Umayak lag pasuro ken ka iti panag cellphone. Ken dati Ita so touchscreen sa anak pa nga na. Saan ko pa nga napadpadasan tinagusar iti touchscreen nga cellphone Maring Mari. Aya, sumalang ang kipad dati ka na nga makikita mo susaraw. Win nga ron. Kit api gayam ada ka dito balayo. Apay awang kay GNT sigod nga pagkikitaan tayo, nga pag-iistoryahan tayo. Ay na. Nakaro di pa nagapami kinilakay ko. Good. Grounded ak mare. Anya nga grounded. Sa anak ket nga palubusan nga rumar. Aya. Agpada ta mamagaya Maring Mari. Iso nga nagpagatang iti cellphone. Taing karit iti asawak. Ngano laki di igatangan nak iti cellphone. Agtali niya dak iti balay min ta isulat ta ubrakon Ay, ketuan Isumit ti ubrak Maring Lloyd Ha? Ag cellphone mo ti ubrakon iti balay dito balay mi. Good. Eksakto. Imay ka. Abangak padpadaalag dati programa ni Manong Nemi. Nga sumarunon tumat dati programa ni Yongyong. Sino nga Nemi ken Yongyong? Dati agama nga agla-livestream iti Facebook. Anya data? Basta. Agibasa dati na dumadumang istorya. Dati idikal man laeng. Santo sumarunumot ni Yongyong dati kay problem of the day. Ay na. Nabiitak pa yung nagbibuya mare. May katlo aldaw ko pala itangim ay na maadi kakmutin kadakwada nga agama. Ha? Anya data? Basta mabuya iti Facebook. Ang problema, awan pa iti Facebook ko. Anya? Agaramid kat account mo amare. Ta isuro ka. Ta padasem tumit tagbuya kadakwada. Anya nga oras ka di data? Ibigat ada programa ni Manong Nemi. Ngin kay ket ko dati anata. Jak ngamin masangot agbuya iti live iti bigat. Iti laeng malpas pangal daw. Isu detoy alauna aging nga malpas met ni Yongyong iti alas 4 4:30 kumporme. Aya. Anya ka dideta nga istorya, anya ka dideta nga programa. Basta, aguri ka. Makibuya ka kanyak. Ta makitam. Ta isuro kanto nga garamit iti account mo Facebook. Ta agbuya kanto met kadakwada iti live. Naganas mare. Na permit elik ko kadakwada nga agama. Naglaing da nga gibasa. Sakit anya. Iso nga kay ket ko nga talagang tiag talina dito'y balay. Taapay mat. Basta, Maring Lloyda. Agbuya ta. Ha? O detan, nang rugin ti live ni Manong Nemi, imunan. Detan, agbuya tan mare. Grace. Tatang.
Agpaiso ka di nga. Tunggal sumangpot kayo, aga pwede pagadalan nyo ka. Madat nga nyo ni mama, nanang nyo dito ay balay. Aywan tatang. Saan nga kas idi? Nga pasaray di may masangpetan dito balay. Kitno awan ti assignment ko. Siyak no kan ti aglut-luto ti pangrabian tayo. Ang imita. Kanayon nga dadita salas wenno dita paraangan nga ag cellphone ti ubrana tatang. Nasaya to kasta. Kahit kumustabot ti panagadalyaw, balasan ko. Hindi kita adding mo. Ay, nasayaat mo tatang. Ken already kiti adding ko. With honors kam to man nga talon Ay, kita. Nasayaat mo kasta anak ko. Proud na proud kami. Kininanang yu kada kay nga talong anak may. Ket, aramiden mi ti amin nang runa kanyak. Tapno mo, maipaay mi amin nga kasapulan nyo. Itinto nagkolehyo kayo. Mas lalon to nga igaedyo ti agbasa. Tatang. Ken kayat ko nga talaga ti agbalin nga nurse tatang. Eh, doon dyan ti kayat mo balasan ko. Suportaran da ka. Agyaman nagtatang. Mala sige. Tayo nakmangarod kasarita ni nanang mo. Sige tatang. Bakit? Lakay. Nag-cellphone ka ba na? Ay, wan. Cellphone sa malat at Bramon, ngagbalmalam, bakit? Ha? Akit? At least akit adak na dito yung balay, lakay. Sa bagay, kayat ko nga stan, nga dita cellphone di sang-sangwam, ngam di kiti marites, dita ka aruba. Anya dita si ma'am. Ay, agbibuyak lang kan di kiti daan nga episode ti idikal man laing ni Manong Nemi kan dati programa ni Yongyong. Anya da kita? Nagbuyak kami ti live itay. Ang maboring akmanen. Iso nga mo ti obrakon ta nalpasak mo nga nang gidalemenek iti nang rabyan tayon. Kaya nakalabarak pa yan. Kahit awan lang, bibuyak di kiti dati nga episode na nga jak nabuy-buya. Tanabiitak pa kami nga nagbibuya katakwada. Anyaya dahil nabibuya. Live streaming da, iti Facebook. Iti fanpage da nga dir Manong Nemi. Manong Nemi ni Nemi Ruiz, di dad radyo. Uwin nga sa alang nga radyo pagpugprogramaan na. Pati Facebook lakay. Iya. Anyamot ti pagmayatan na nagbuya ka deta. May ka kami makipagbuya Rog-rogilaeng ni Yongyong nabuyak itayan dati programa ni Manong Nemi. Umay mo biyaan pero may elek mo sa may isa. Baka maibuyog ka lakay. Maibuyog nga. Basta. Diyak mahilig ti kakasta nga bibuyaan. Umay mo kit di buyaan. Buyaem lang ori may salat. Ori may isang episode lag buyaan. Samon ti ibaga kanyak nga awan ti hilig mo iti kastoy nga programa uno drama. Ay lawang ka ti hilig ko basta makipagdinggid kalatan. May kagidan. Anya ti konaking ka. Huwing agpaiso bakit? Aging nga itak. Agsakit pelatsan ko nga. Kapot panagil-ilik ko itay. Kunak tumatking ka. Kan may isa. Hindi, apay. Aprusan mo talupok lakay. Bakit? Naibuyog ka ngagpaiso. Di ba? Usto ti kunak? Aging nga ita, bakit ka? Malagip ko deti panakpak nga imbasa na. Kat? Imingar bakit? Uy! Talaga? Uy! Kit ti amok mano. Ti amok mano awan pag-asa na nga umingar daytan. Sibod idi nag-high school di kita anaktan. Kaslawan magganas mo nga makinaig kanya. Ti amok hindi akit awanin. Namnaman na. Ngam kalpasan tayo binuhuyat Bakit? Addan namnaman na. Iso nga ipadas naman.
Talaga? Lakay? Uy, bakal. Aprusam kami na. Niwin nga pa iso lakay. Ala, sige. Igawa ta. Amang katulumok ng manan. Uy. Ala, ikatay kung ibaba kong di short ko bakal. Tarumabaw ka. Diyos ko. Itayak pa lang nakarabaw king ka. Waldo. Angin. Uy nga rod, bakit? Alay, baybayak mo. Tatipilak. Talaga? Salpi nga rumwar? Sampay. Alakit makarkarwaran na nangin kung kontrolag. Tanay, gundawayan ta nga naingar. Gundawayan ta ti kinatangkan na bagat. Iso nga sige, agiling-giling kalata di trabaho ko. Sige lakay. Angin, naglipasa kitayin. No kayat mo taglipasan. Sige. Ala, madamdaman to. No kayat mo, agpamindwa ka bakit? Gundawayan ta. Italaing manin nga nakapagpaot. Dahil armas ko. Ay, abis ko, mayat maggayam te binuyat ha. Kulak tupay lakay. Sige, agiling ka lata. Kasta, no ibagak tuking kan. Nga agkabalyukan. Kat agkabalyukan ton. Tasyak tumutin ti aglipas. Bakit? Sige lakay. Kasta. Sige. Giling-giling mo bakit? Kasta eh. Uwan. Kasta. Sige. Unay ti ganas. Nabayag nga panawanan nga. Nasaan nga imbigar dito eh. Ti amukad nga po iti banog ko iti talyer. Sakit masursuro na king kaidi bakit. Iso nga awan na ganas ko apulos ka. Ang itay laeng manan nga kastoy. Ni agre ka. Apay. Sige, kabalyukan. Taglipas akong bakal. Sige, lakay. Sige, kabalyaw. Kastoy. Word. Apay, nalipatam ka din. Medyo, tanabayagan nga jak nagkabalyo, tirabaw mo lakay. Sige. Kasta. Waldo, lakay. Loida bakit? Sige, papanan, kartingam, paspasam de kabalyo. Kasta wood. Hey. Nalpas ko mat aming nga obrakon. Agtugawa ko niti salas ta. Padaan ako niti programa ni Manong Nemi. Sumaranon to mati programa ni Yongyong. Ay, makailanak manen. Sakton to malpas ti programa na. Agi-prepare to mati niti pangrabyan mi, pangmaliman mi. Dag bakit? Dagot. Api nga ka man lakay. Ha? Di kalman. Uri di na minsan nga, malim. Nagsapa ka nga nagawit. Ay, nagklusak yung talyerin ta. Apay. Naibos nga rin tayo daytak. Kat? Diyak makabuyad iti programa ni Manong Nemi kini Yongyong. Anya? So nga nagawid akta. At least di balay, naka-wifi. Anya? Unang yung kasanong din na do customer mo. No, dagpatarimani ti lugan. Babamlat. Damat. Huwag subli na itong bigatin Kasanong na mapandatin sa baling at talyer. Nasisita nga rin deta. Diyak mabalid nga liwayan ti programa ni Manong Nemi kini Yongyong. Anya? Ala, dumundin ka, tagabay tad ti supa. Ay, unay ka motel lakay. Nakalabar ka di. Saan ang magdigo sa kita? Sana balin, okay lang. Siyak, naglabarak itay na nagbugwa kay Jay Talyer. Siyak bay ka nagsira. Anya? Oy. Agsalita taman? Waldo? Abay. Masansanday ta nga panagawid mo ni tinasapa. Dita panagserram, panagrekap mo iti Talyer nga nakasapsapa. Halos half day kalaengen nga adda iti Talyer. Kit, nakapsot nga rin ti signal ijay.
Kinalisto nga maibus ti load, ti data, nagbuyak iti live, iti manunga oras. At least dito, the wifi. Kit apeng amin nga agbuyak kakit madapat trabaho. Ag-reply kan tulatan at karabyan na. Maday, sa bali laing dati live bakit? Yung sa bali laing kadwa kang agbuyak. Anya? Tapno no, masabayan tanga road. No agasogin ni Manong Neme, rugyantan. Sa tanto agpamindwa, into no agarang ni kasin yung yaw. Anya? Kanayon malakas tan, hindi kalman manan, nakapamindwa ata manan, hindi agmalam. Ay kita, anya karod bakit? Kitne, karugsuta manan. Anya? O ditat, nagrugin. Ay, agtalakan, agplastaran. Dumindin kan atan eh. Arakupin ka mapagkat. Anya dahi tamot kang nalakay. Nanang, umay ka mga anin. Ala, sige lang anak. Umay ka nga min, mga antap na nung mamaminsan. Mamaminsan to't panagidalay manak. Nang, anak ko yun, nanang. Awan, okay akla, ang anak ko. Anya nga okay, kit agdul-dul-ukan sa amod bakit? Nang, okay lang. Okay ka lang nga talaga? Okay lang anak ko. Isa nga okay daytan. Dita nga jar mo, dita nga langam. Oy, Loida. Anya yat naknakam mo. Awan mo, tadyak mo't pinangan. Ha? Nang. Malagip ko na, nang. Anya daytan ako. Kasnak. Saan ka mat nga dimawat kanyak itinapkin? Kat saan ka di agsabsabay tang agregla? Ha? Anya? Anya tiket mo sa unanak ko? Tang? Delayed ni nanang. Anya? Agpalaygit kan bakit? Ha? Sipud idi na sursurot at nagbuya kini Manong Nemi kini yung nagsaruno ti duwangan nakta. Imbes ka tanlulain limadan. Sipud idi pandemic nga narugyan ta dayta programa da. Nagsaruno nga nagsikug ka. Ustunan dati 5. Kun may isa. Datayo matawin, ti pag-istoryaan dagiti marites, iti lugar tayaw. Alam ka amo kalakay. Ay na. Ibagakto ang rod ka ni doktora. Nailaygit na ko. Wag, stunad. Di na ko mabibiyangan, bibiyag na, ta saan kiti nga. Apa anak ko ang bagay? Diyos ko, ayaw. Apa nga nagawid ka, nga masursurong ka. Kadi kita, karuba. Sakit din, di pagchichismisan da. Anya magbagada. Hindi bagada nga sarampiti nga ka no, bakit? Bakit anak ka nun? Nakaduwa akpay nga agsaruno. Anya. Bayab ka lang tayo da. Wala nga man. Di na ko mga bibiyangan, di kita bibiyag na saan kiti nga ti bibiyag ti sa bali nga tao. Oh, di ka unay. Kagangailangan nga pagsaritaan da ka Tamarites nga ron dagi jay. Una api naskin nga pagsasaritaan da, kat api dakas ka din na nagsikugwak iti namin doa daras. Nga kaswit ti tawengkon. Nga ibagada pa kakasla-apukok ka nun, dagiti anak kon. Agtala kag kalma ka lang bakit? Dahil dati kung kuraking ka idain. Nga ure no upod-pod no mat, dagiti istoryaan dagiti marites, tapod no mat magbagada. Nga kasla-apo ko mo, dagiti anak ta. Bakit ka nga ron, nga nagalak malay? Naabutan ti menopause.
Wanangim saan ko mga kasi ti magbagada makapasakit naman ti tinakam. Kaslamot lati awan ti mading aramid dan. Day tati kung kunaking ka. Idi si Kati Marites bakit? Ibagpapilit mo nga awan ti mading aramidan. Ang MD mo amo nga adda mapaspasakitam apadam nga tao. Anya? Uray no amom nga awan ti mading aramidan. Kaday tararamitin niya o aramitin di kita Marites nga gis istorya pag-istorya dat padada ka tao. MD yo amaw. Adda iti agsaksakit tinakim na. Adda mapaspasaktan niya. Nga di yung amaw. Kita mo maun. Gaputa, napadasa maun. Ti maimarites. Kat uray no pudnumat. Nga bakit kan nga naganak? Bakit? Nga nagsarurupay. Agit na sakit lang tayo tinakim mo. Sakad Kung ata, madiday niya kasi nga pagsasaritaan da ka nga awan matiraramitin nga madi. Iso nga roti kudak. Iso nga imbagkit din tan iliklik kang kadagiti marites. Sipod ide sa balin tinakaadikan bakal. Agit, mabaabla tayo na. Wala nga mahay bladak, Diyos ko. Nagmadikayam dirik nanan, di kasi nga may marmarites. Ay, kumuna. Nalababa amon. Agbuya talatan, ti idikal malaeng, ken KIK, problem of the day, bakal. Oh my God. Oh my God, Mika, tayo katagdata, pudot ti ulong bakal. Anya? Oh my God. Agasan ta, datapungtot mo, bakit? Aguray ka, sana balay. Nakalaygit ka matan, bakit? Ay, win kayo man niya. Sige na kay, tagaroto. Pudno ti ko na ti asawa kasin yung nga nasakit gayam tirik na dagiti maimarmarites ta napadasa kon. Napadasa kon dagiti mapagsarsaritaan dagiti sabali katataw nang runa dagiti marites. Ket uray man adda kinapudno na ti magbagada angin madilatatrik na. Nga bagbakita na api nga issue, api nga pagsaritaan da dagiti panaganak ko gapo iti edad ko gapot kinabakit ko. Anyang arot ti maramida ket naganas mo't nga talaga ti agbuya iti programa ni Manong Nemi kay ni Kasin yung nagganas asabayan tagpada kami mo't nga agasawa maibuyog tirik na. Di makadagas Kasin yung saan mo't ngagtal na digiti marites. Balakadan dakman Kasin nang runa kadagiti padak nga maimarmarites no anyat araramidin nyo tapno no saan kayo unay nga maapektaran. Taitak lang amin nga marit na ti kastoy nga da mangi marmarites kadyak di kayat ko kuma agsarding da ang di da mo agsarding. Anyat ti grumbeng aramide Kasin yung tapno saan nga paatiw ti panunot ken rikna kadagita nga mangmangeg ko nga panangis istoryada ti kabibiyag mi nga pamilya nang runa kanyak nga bakit kanon ket naganakak pailaeng ti duwang agsaruno. Anya nga tano ibagak kadakwada akit padasin nyo mata agbuya kay mati programan Manong Nemi kini Kasin yung tapno mapadasan nyo tapno maawatan nyo. No apay nga nagsikugak ka uri kasti ti edad kon. Bakit no dakay mo ti agsikug ko na ka. Dahil ti nga ron ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko Kasin yung don't worry, di ka madanakan Kasin. Uri no kasta, uri anyat mapaspasamak. Saan minto nga isardeng kini Waldo nga asawak ti kanayon nga mang subsubaybay kadagiti programa yu kin Manong Nemi. Ket di min tumet pulos baybayan dagiti pagrebengan mi ti pamilya mi nang runa kadi 5 nga anak mi. Ti asawak nagpakabiten ti wifi iti talyer na ket ijayen nga agbuya ti live ket ti rabii buyaen mi dagiti previous episodes nga hami pay nabuybuya ket ditan nakaganganas nakamamayat ti lailo mi nga agasawa sipud idi nagbubuya kami kada kayo Kasin nyo. Tila problema umapal samad dagiti kaaruba mi nga marites. Ket di dalatag agsardeng nga mangi marmarites kada kami nang runa kanya.
ken ti panaganak ko, itilikudan nga baketak kanon. Sabi ko man na kay Badit Adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, na ti pakasaritak, kadagiti padak nga nagbuya kasinyong, kaya yun na akong tagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyak, dagiti naibtur iti panangi marmarites, ti padada nga tao. Kastamatan agyamanak, ti anos ken laing mo, nga nang tagbiag dati nga pakasaritaak. Get more power to your program, madukumapay ti matulungan yung agproblema akas kanyak. Ito'y maimarmarites apagaya mo, Loida, Itilawag City. Thank you so much, Loida. Ti imburay mo kada kami nga pakasaritaam, ngem panagrik na kasla papabasulin nak itay, ngem kamaudyanan na, ket imparit na lang, nga kaslang blessing matlaeng dati pa nagbibuyam iti programa mi, ket nakatulong kami kada kayo tapno na ti kasta, ket lalo pa nga tumibker ti relasyon nyo nga agasawa, ken nagsubli ti dati nga samit ti ayan-ayat yung adwa. So nalaeng nanayunan ti responsibilidad yo gaputan na addaan kayo iti dua anak sipud idi rinogyan yo ti nagbuya. Angem blessing nga rod nga kunada deta. Tila Madina aket no sabali sino ko konta asawam siga sabali ta kasi cooking ka imbagkit dita dua kay nga agasawa ti mahilig itan naadiken iti programa iti Nemars Studio. Good data ada dati good addict ada dati bad addict. Naadik kayo iti banag nga makaited mo tiliwliw kada kayo makaited adal kinada pagsayaatan na. Alright mga kasi nagyaman akmet kadigiti naruway nga nagbuya, nagyaman na kadigiti nag-share.